Evo imam jednu aplikaciju za video entuzijaste. Ako ste se susretli, na primjer, sa Instagramom, bit će vam dosta poznat ovaj koncept. Znači, aplikacija se zove Social Cam i u biti slična kao Instagram, samo za slike. Znači, vi u biti možete snimiti video ili staviti neki svoj uz određene filtere. Sad da vidite kako bi to otprilike izgledalo. Znači, ovo je sad bez filtera. Prebacite ovako neki filter. Imate nekoliko. Ruž, znači u biti vam sve boje ovoga se maknu, osim nijanse crvenih, to je ovako fora, za bojišna razdoblja. Će se to, moglo bi se dosta dobro koristiti. Ovo je isto jako zgodno. I stvarno jako dobro, jer dosta brzo reagira. Ovo je fora isto, ko da ste na drogama. Stalno se izmjenjuju boje. Kao kartun kao pretvara kao da je crtić. Elektronika, ovo je onak dosta fora, ne? Ja vidite kako kolači izgledaju. I tako biti imate tih nekoliko filtera. Vi u biti odaberete, snimite i možete u biti ko na Instagramu objaviti video na Facebook ili općenito tu na taj nekakav timeline. Ali ne morate, možete jednostavno ga samo spremiti. Fakat je dosta su ovak zanimljivi ti filteri. Naravno, aplikacija je besplatna. Meni osobno najdraži mi je ova elektronika. Neki baš fora. A i ostali nisu loši. Nadam se da će ih ubaciti još više. Neki ovak malo... I ovaj mi isto dobro. Ali da crveno. Bilo bi dobro da stavi da se može samo odabrati boju. Pa da si odaberete, ne znam, hoću samo žutu, pa nek bude samo žuta. Ja mislim da bi to mogli isto bez pofrke napraviti. Imate gore isto help, gdje vam u biti kaže upute nekakve, znači swipe da mijenjate filtere, standardno ovo tab za fokus ili za zoom, pinch i takve fore, da promijenite kameru, bljeskalica i takve neke fore. Sve standardno u biti, dosta ovak jednostavna i korisna aplikacija, pa skinite, ne?